Ti Masakbayan. Ti napalabas, imbaw ni Nana Lucia ni Larry agumatang iti prutas. Saan nga mo ni Larry nga ipangayam ni Nana Lucia dagiti prutas iti ospital. Kat idi sapulan ni Larry dagiti prutas, mas daw daytoy, tawan maten. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Caregiver, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya, impanda iyo ospital yan nagado a prutas. Siyak pa iti pinaggatang na. Anya? Sikat ti pinaggatang na kadagi jay? Di ka man nagkatawa dita. Napanam kami ni tay. Adamot impagatang na kanyak, sir. Impan na iti di ospital. Anyak naknakan ita ni Lola. Apay anapan mo't lang iti ospital. At, siyak pa iti pinaggatang na kadakit yung impan na. Oh, apay anay ko lang kayo, sir. Ada ka di parikaw? Ay, di naman pagdamdamagan, tamastursuro na. Kumusta kan, apok? Nalpas ka numatan ti umuna a session ti chemotherapy anay sayang katkan ka. Imay kayo mat Lola. Nasayat mat ti marikriknak. Lola, sorry. Iti saan ko analapdan apan ang ririyaw kada kayo idi. Lipa temunday jay, apok. Oh, sorry mat no kinagura ka. Nakurang ak iti pan nakaawat iti kasasaad mo. Saan ka dihin amad iti riknam, apok? Saan mat Lola? No idi payla ko mga imanugutak, iti imbaga ni doktor ang agpakemo ak. Nalabit, saan akim maro kumati kasasaad ko? Si kantumot ngamin, apok. Takrot ka nga agpaagas. Napana ni madam? Adaman nadlaw ko, sir. Apay akas la imanos. Nadlaw mo kadimat. Adu pa'y tinyag na prutas. Wan nga rod, ado pa'y tiinyag na pagsukatan. Puro barupay. Sigod ka di alupot mo dagitoy, sir? Kasla saan samot? Baro dagita. Itala nga ron nga inggatangan nak ni Lola. Ngam adanadlaw ko, sir. Kasla nasingad ka ni Sir Larry ni madam. Idi nga minubing kami. Kanayon nga agsakit ni Larry. Isuak kanayon ti ayan ti atensyon ni Lola. Tanusan nga agurigor. Aguyak. Isumat lagayam, sir. Apeng impan nyo amin aginatang ko a prutas iti ospital, Lola. Di kay penangibate. Adda ka di reklamom? Idisi ka iditi ka na yun nga agsakit. Inted kumat amin ang masapsapul mo. Lola, Iso arumbeng nga ipaay kumat ken kuwa na ti pagrebeng nga akas lola na. itaman payakas to'y ni Lola. Anya nga tatinaknakan na. Masapul manan ti laboratory test. Tapno makita tayo, no ada nagbaliwan lagi ti resulta. Ita ka din, Dok? 1. Ada umay ditoy ang mangala kadagiti kasapulan ang maala kan ni Lester. Kas kumaiti dara kan dadumapay. Wan, Dok. Nakasagana mata ka na yun ni Sir Lester. Maamuan tayo ita no epektibo tinaisayangkat kan ni Lester. Kasano na awan nagbaliwan na, Dok? Kaya ta sa wanday ta asaan na akabagayan ti agas. Kapilitan asukatan. Ay, kastagayam, Dok. Sapay ko mga rod, tamayat kan kwa na tinaisayangkat nga agas. Hello, doktora. Nakaawag kayo, man. Maragsakan amang ipadamag. Amaya ti resulta tinao ti a laboratory test ni Lester, sir. Agyaman ak una iti Diyos. Ken kastamot ken ka, doktora. Husto tayo ko na kakabayatan nga umang angas ti tao. Saan tayo ang maawanan iti namnama?
Nila ngamin Lester tinaawanan ini itinamnama, doktora. Imbag ta nakumbinser yung matlaang nga agpaaga, sir. Nakkelunay ayamanag iti caregiver na, doktora. Tsaka mo, no, kasano anak kumbinser na ni Lester? Amangan mat no da sa bali ang makagapo, iso nga imanugot matlaang ni Lester. Naitatisan ko nga amo, doktora. Umayak man itadita, doktora. Sige, bye. Lola, awanan ti kwartak. Ikanak man tada papanan mi karag ti barkada. Saan na para barkada ti pagbambanugak a kwarta? Ingkakit di agbirok iti trabahom. Anya ko bagay ti sir kakatrabaho kat sa anak mo't anakaturpos iti kurso. Apay ngamin asim mardeng ka idi. Di mo ingaed tinagadal. Imbag ni Lester, tanakaturpos. Di namot la maaramat, ta inutilun. Saan nga inutil ni Lester? At dala ang sakit na. Isu nga rod nga da ija ospital. Hanggang saan na maagasang da ija, Lola. Maagasan ko na ti doktor. Adula ang proseso ti maisayangkat. Nga maagasan ni Lester nga apo. Kunam asaan ka amapan ita ija opisinam. Apay nga ron anak karubwat ka, klaro. Mapanak iti ospital. Mayat kano, ti resulta ti lab test kunat ni doktora. Awagak man nga ron jay tal-talkak iti negosyo. Ta isupay lati makaammo ijay. Apay, papanam. Kumuyog akmatkan ka. Mapantay ja ospital nga ayan ni Lester. Imbag man ta naglimpyo mo't lang ti utak mo. Sigud mat alimpyo. Nakulaapan la siguro. Mabalin ka di akabayatan ti kaadayo dito ospital? Inakbasit igatangan ni nanang ko iti agas na, sir? Nabayagan kayong agpaiso dito ospital. Saan ka pa'y gaya managawawid? Saan ko mat ngamin ang mabalin na panawan ni Sir Lester? At to'y ti sweldom. Inkaigatangan ni nanang mo ako na. Agyaman ako na, sir. Agsubli ak tumatlang inton malam. Oray saan ka unay nga agapura nga agsubli? Ta sa anak mo ta sumrek ija opisina kita. Agyaman ak manan, sir. Sige, panawan kayo nga rudan dito ay. Una ni lolo asaan na sumrek kita. Apay nga awan dito eh. Nagkuyog da ka ni madam anapan iti ospital. Apay ka day? Nagkuyog da ko na? Imposible. Apay ko mga imposible, sir. Dakas ka day? Kat apo ko damat, jay mapanda pinasyar. Tiyamok nga bin kat sana kayat ni Lola ti Mariawan. Iso adi na kayat ti mapan iti ospital. Napanmat idi na minsan. Ada pa'y prutas nga inted. Nasaan ka day, sir? Apay nga rod nga grungiit ka ngay. Panawan ka malangan. Ay, pumanaw kayo, sir. Papanan nyo ka day. Di ta kwarto ka hadang nga. Imbag taadda kayo adwa diti ospital, sir, madam. Nasaum ka no. Amayat ti resulta ti laboratory test ti apo ko mi, Dok. Pudno day ta, madam. Kaawatan ano itultuloy tayo tinarugyan a proseso ana isayangkat, mayatton ti amin. Maagasan matgayam ti apo ko. Pagyamanan mi unay dayta iti Diyos. Kan agyaman kami matankan ka, doktora. Imbag ta nakaawid ka matla ang anak ko. Kasano nga iti aywan mo? Adda namnama ang maagasan nang. Naisayang katan ti chemotherapy na. At daka di pa'y iti ospital. Kasano nga ron ang nakaawid ka? Adda iti dagiti agasawa a boss mi nang. Nagpakadaak ngam agsubliak matlaang inton malam. Nagbaliw ka di mo laang jay kunam a kinaunget na. Uwan nang. Naungat la idi gapu iti kasasaad na.
Dakkel ang tinagbaliwan na. Nasaya at met nga ron nun agbaliw anak ko. Ang adaman madamag ko. Kasano no maimbagan ti aywan mo. Caregiver da kakadipay. Ha? Aywan anya. Kasano nga agpayso no maimbaganan? Asino pa'y nga iti aywana? Kumusta kan apok? Nakasaomi ti doktor mo. Ket mayat ka nun ti resulta ti amin. At dagimin awaan tirik na, Lola. Sa anak unayin nga agulaw. Kan makaturog ako ni tinasayaat. Senyales at talaga nga agimbagkan, apok. Wan ka no nga rod, Lola. Iso na lang. Tanda ka no agas ang masapul a kanayon ko at tumaren. Sana bale. Gatangan tayo day nga agas. Kunaklakit din. Noon namnamak gapoy tirigat ko. Maulawak. Diyak pa yun makaturog. Kaslapay at damang manggag ko nga awang diyak maawatan. Gapo siguro, tadi ka makaturog ako nam. Iso akas laad da awang amang manggag mo. Agsubliak manan ni ospital nang umayak tumanan. Ay uwan anak ko. Aganos ka taada ka nga ron trabaho. Sana bale, takanayo mat nga umay dito iti kabsat ko. Amang kitkita kada kayo. Umay kalata no at dawayam. Tamaihiliwak mo't kang ka anak ko. Wenang, di ka agdanag. Tauray siyak, mailiwak mat kada kayo. Imbaglakit din Tasan akim markaro ti sakit ko kabayatan ti kaawan mo. Iso nga rod agat gatangag amin nga agas yo. Tapno masigod, nanang. Anda ka di mo't lang nagbaliwan ti kanayon nyo abisitahan di ospital, Lola. Panagkunag kat awanan ti namnamara jay. Saan ka nga agsaw iti kasta iti apukok? Apay ko mga awan namnama na ako nam. Nagbayagan nga iti ospital. Di damot la pagawidinan. Pagawiden dan to inton maimbagan. Alangan apagawiden dan no saan pa'y anasaya at ti kasasaad na. Isakit nan samot tanda dyan nga inutil. Anya ti iday-dayamudom mo. Awan. Umanawak man langan. No amokla ko maasaan na pudno nga apuko ka, Lari. Si kalakit din tinangipapaayak iti panagdungok. Madlaw ang nagbaliw ti panakilangan ni Lola kanyak. Kaslad da suron na kanya kon. Apay nga ta. Anda ka di inaramid ko, adi na kinayat. Awan mo't amok. Mas dawak. Tapay nga masidagmutan tirik nanay ti dadya nga inutil. Nakitam ka rin tayo kartib si kakatulong. Hey, kutsilyo ti aramatak dito'y kusina, sir. Sana karteb. Saan ko adam damagan noon niya tar aramatam? Ti kunak, noon nakitam ti kartib. Ijay tokador, ijay salas ti pangkitaan nyo, sir. Hinkabil mo ka di, Ijay. Saan nga ijay? Iti istante, sir. Inakman kitaan, awan ngamin itekan. Ijay ti ayan ti kartib nga amawk, sir. Apay, di ka makaid na. Ano ti pakariribukam? Inted ko kadikan ka jay adoption paper. Saan ka di nga inted konken ka? Apay adamagam no inted mo kanyak. Jakmeten malagip tinangikabilak. Inuwaram samad. Kasanon no makita ni Larry? Makita na nga ta. Adda ka di ijay balay, idi imay ta. Tsaka mo, no da ijabalay, wano rimwaran. Anya nga ta ti epekto na kenkwana. No makita na day jay nga adoption paper. Imbag, no saan ang negatibo ti epekto na.
Andaman nga tan romso parikot. Lukas kasaraw. Si Kantomat. Nagararamit kahit sakit ti ulo. Umuna aksa, tain nakitaan. Amangan no na ibatik ijay salas. Ayan nga taday ang kartib. Kita pan amin ka iti tokador kan istante. Ni. Nga dito. Pasaak man. Certificate of Adoption. Larry Viernes. Itid mo kanyak dayta a papel. Saan mo apakibiyangan dayta? Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas a napuluan. Caregiver. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo ita alawas a napauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ano naman yung papel? Masaak man. Certificate of Adoption. Name of child. Larry Viernes. Itid mo kanyak dayta a papel. Saan mo apakibiyangan dayta? Nabasa kong tinakasurat iti papel, Lola. Ampunak matgayam. Apay adiyo imbagbaga. Nabitla ang anakitak daytoy a papel. Induldulin ni Claro. Tsakla yung pagarok. Saan nakapudpud no a Viernes? Ngam saan da kamot nga indumduma. Pudno aka pamilya tinangibilangan mikan ka. Iso akas ta ka kumamot kada kami. Mapanak pa iti kwarto, Lola. Pimanawan. Nabasa nakit nga rod ti adoption paper. Sapay la kuma. Ta saan a negatibo ti ibunga na ken kuana. Pudno ka di tinangag ko asaritaan nyo ka ni Sir Larry, madam? Yan tangay nangag mo. Ilibak ko ka di pa'y. Jakla impagarop, madam. Ti amok kat pudpudno nga anak ti anak yaw. Oray siyak. Day tamot ti amok. Idi pa'y gaya manakita ni Claro dayta a papel. Ngam inlimod na kanya. Nasingpet ni Sir, madam. Di na siguro kaya't amadadaal tinapintas alangan-langan yaw. Iso nga inlimod na. Huwan. Ngam idi makita na. Amas ipatpatig ko ni Larry ngam ni Lester. Impakita nan. Anya nga ta itatiaramidan ni Sir Larry, madam. Dayta, ti saan ko nga ammo, Aisa. Maragsa ka nak, tamanipod na isayang katkan katiki mo, madlaw tinagbaliwan ti bagim. Limok magkansim marantakan, sir. Dahitoy, kat dakal nga utang ko anay bag-anakam kan ka. Miss Trixie Santiago. Unay daytan, Mr. Lester Viernes. Pudno matimbagak. No saan ka nga may ijay balay. At daak pay lang siguro ijay nga agreriyaw. No kasta nga damakisaw kanyak.
Takagurak no adda mangibaga kanyak ngagpaagasak. Malagip mo ka di pa idi imbarsak mo ti baso, kat naibal lang ti gatas mo. Wen, ket inananusam a pinunasan. Imbagampay, nga imbag tasan nga isbo. Kaya't kalaang a pagkatawaan idi, tanakaungungat kamot ngamin. Isu nga ulitak ti agyaman kan ka. Sir, papanawandak ka din iji balayo, no maimbagan kan? Madlaw ko analiday ka unay, sir. Saan mo ko mapagladingitan tinadoktalam? Sino nga tadag itidadakkel ko? Apeng impaampundak. Amangan no marigrigat da, sir. Isu nga impaampunda ka, takayat da anasaya ti masakbayam. Kasta nga ta. Kastama ti kaduan ang mapaspasamak. Uno saan? Disgrasyada ti ina. Isu nga impanda ije balay ampunan, tapno di kaasi ti ubeng. Daksang gasat. Tanatay dagiti nangampun kanyak iti aksidente. Imbilang da ka ma it akas pudpudno nga apu ko da, sir. Nasingpet daken ka. Kasta ka kumamat kadakwada, sir. Nalabit apod no ti imbaga ni Manang Aysa. Nga amangan no maringrigat dagiti pudpudno adadakkel ko. May saakmat nga ron na maringrigat no bilang lang. Imbaglakit din tanasingpet dalulo kan lola. Siyak. Naglablabesak. Kan ura dagiti nararamit ko kan Lester. Saan anasayaan. Kat isupay ti pudpud no nga apo ko da. Nakita makadimot lang ti adoption paper. Wan. Idi nakadano nak diti balay. Nakitak nga igam ni Larry ti papeles. Inalak ang nabasanan. Kunakon kat. Imbag ano saan anang wala. Saan ba't? Nadlaw ko ang naglidahay ngam awanen maaramidak. Di kan tumat na kan anad. Saan ko ngayon rarda dya papeles no saan naga po iti aramid mo? Naamiris ko ti bidot ko. Idi inruar mo dayjay a papeles. Raumen ka, tanagtalinaad ti kinasaya at mukan ni Larry. Kat ikagumaak atuladen tinasaya at akababalin mo. Klaro. Agyaman nak, tanakapagpanunot kamatlangan. Kunak no iwalin mo kas apo ko ni Larry. Maisayang ka ti maudi, Kemo, Lester. Numayat to ti resulta ti laboratory, mabalin yun ti akawid. Follow-up check-up to langan ti sumaruno. Kasta ka di, doktora. Maimbaga na kon. Adamat laagas nga itat ko kan ka, kabayatan nga da ka iji balayo. Saan mo ko maaliwayan ti agtumar? Mabalin ko ka di ti agsubling agtrabaho, doktora. Basta saan ka nga agpuyat. Kan masapol atong palam ti ibaga ti dietitian mo akanam. Matungpal, doktora. Tungpalak amin abilin nyo. Saan ko nga imbaga ka ni Lolom ama discharge ka ita? Sorpresam latta ida ni Jabalayo. Wan, doktora. Awagak langan ti driver me. Taiso ti mangsukon kada kami. O sige, Lester. Hello, sir. Nakaawag kayo man? Manang, mangisagana ka man dita iti aduan na imas amakan? Umayto ka di alaan ni Trixie, sir? Basta mangisagana ka. Jay, umanay apara ka datoy amin, manang. Eh, ita ka din, sir? Biglaan mo't day ta pa nang ibagayo, sir. Imbag ta nabiitak pa yan na kitchenda. Kasta ka di, manang. Madamdam ha, ada ni Trixie dita. Sige pa, manang. Bye. Aling arod, sir. Bye!
Nagpaluto mo't ni Sir Lester iti ado kanu amakan, madam. Umayto kanu alaan ni Trixie. Oh, kasta ka di. Amangan no adda sa nga ili na amapan ija ospital. Isu ti agpapakan iti sa nga ili na, kat ospital dayjay. Ay, amumatan ni Lester. Ado ngamin, dagiti gagayem na. Sa bagay, man nakigayim mat ngamin ni Sir Lester. Gayim nan samot amin na kaupisinaan na. Ala, agluto ka nga rudan. Amangan numasapa nga umay ni Trixie. Ang aguray ka. Apay ako na nga umanay kanu kada tayo amin. Amangan no agpada ti bilang tayo, iti bilang ti nga ili na ija ospital. Kasta nga tangag paisaw. Pagdamot nagungur alugan. Asino nga ta? Adda ka din na panad ti driver kat kasangsangpet? Jak ngamin nakita itay ti garahe no adda ti lugan ijay wenno awan. Awan mo't nang imbaw na kenkwana. Apay ngerwar na tilugan. Napanan na ngay ngarod. Lola, Lolo, adda kamin. Adda kayon, apo? Ay arakupan ka man, Lester, apok. Ay, di mo pa'y imbagbaga nga agawid kagaya man. Naimbagan kan, paro. Ay na, agyaman tayo iti apo. Lolo, nakaluto ka din ni Manang Aysa. Mangantayon, tamabisina kon. Adda tayo amin dito kusina. Ngamapay nga awan ni Larry. Ada siguro ijay kwarto na, apok. Siyak man ti mapan mangayab ken kuan ha. Sorpresa ag ti kasinsin ko. Anya nga tatimakunan ni Larry no makita na ni Lester. Sigurado amas daaw. Di na namnamaan na naimbagan gaya man ti kasinsin na. Manipod na amuan ni Larry tipod no a kinatao na. Saan una yan arimrimwar? Nangrik na siguro. Namnamaak nga agbaliw tirik na na. No ipakita tayo a kapamilya ti pangibilangan tayo kenkwana. Masino tagtok-tok-tok? Inakilokatan. Lester? Sika ka di ngagpaiso? Wen, siyak day to'y insan. Saan nga lalya? Ay nada kami namin idyo kusina. Ngam nadlaw mi nga awan ka. Umay ka, intay umangan. Naimbagan kan, insan? Agpaiso ka di ti makitkitak. Agpaiso, insan. Ala, umay ka, tayo umangan. Sige, umaya ko na insan. Kaya't kung alan dahil akong daway, ngagyaman ka na kayo, lolo, lola. Oray di dak apo ko, imbilang daklat ta, apudpud nung apo ko yo. Kasanuan amuam ti palimod ni Lolo, insan? Amom ti palimod ko, Lester. Lolo, idi ngamin adda ipagpabirok yu kanyak a papeles, idi ayan dagiti papeles yo. Nakita kon ti adoption paper. Kaya't mo asawan, amomon nga amponak, di mala nagbaliw ti tratom kanyak, insan. Insan, awan basol mo, taubing ka pa'y idi. Anya nga iti amom, kat ubing ka kat ngarod. Agyaman ako na kada kayo. Nagsisingpot kayo. Tuladag mati kinasingpot yo. Sir, inak kumapay pa Sharon ni nanang ko. Itulod kan, babaan itilugan ko. Ha? Ay, kababain mo't sir.
Agmaneho kayo adi na oras? Anya ko ma. Umayak mat ije balayo. Oray, umyantay jay, nulakit di palubusan ni nanang mo. Awan mo ti extra arom apagturugam ije balay mi, sir. Kababain. At damat siguro datar, ang mabalin na pagturugan. Kaya't yu ti maturog iti datar, sir? Apay kit din asaan. Nang, ada kami. Kadwak ni Sir Lester. Naimbagan ka din ti boss mo, anak ko. Gapo iti anak yo, iso ang nagpaagasak nana. Gapu iti anak ko. Anya ti kayat yu asawan, sir. Agayatak iti anak yo, nana. Ha? Palubusan da ko maamangaram iti anak yo. Maikari ka iti anak ko ken ka, kat marigrigat kami laang, sir. Di na ko maawagan iti sir, nana. Syakit di ati mang damag. No maikariak iti anak yo. Ngamin, ada sakit ko. Saan ko ang mainakman dagita abambanag, sir? Adda kada kayo dayta. Kidawa ka. Adi na ko maawagan iti sir, nana. No adda pan nakabalin na. Kat anak, tiyawag yu kanyak. Apayakas di ti imbagang kaninanang ko, sir? Dakas ka di. Manipod imay ka dito'y balay. Nagayatakon kan ka. Ha? Apay nga rod anak kaungungot ka idi kanyak, sir? Agsipod, tadyak pa'y nakita dagiti nasaya at atalugading mo. Anya kumangay dagita atalugading ako nam, sir? Si kalakit din aya. Sir ka, sir. Sa anak mo ta maestro. Lester, kunamlatan. Naimbag nga rod, takayat dakpay nga agyan dito'y. Kat awan mo ten pumpunasak, awaris mo. Naimbagan ka mo ten, sir? Pakaragsakak ti kaadam. No di naksumbatan. Naliday ti lubong ko. Saanan akas itaan naragsak. No addaak itinenam. Saan yung kadi apawilan ni Sir Lester no agduyos ka ni Trixie, madam? Nulakat takayat dati tunggal maysa, awan dakas na aysa. Sa bagay, madam, no saan aga po ka ni Trixie, ang mga no adapay la dito'y aruman niya, wadi pa'y naimbagan ni Sir Lester. Day tamat ti ko na ni Claro. Iso asaan mi apawilan, no agin dayat daadwa. Naragsak ni Sir Lester manipod na imbagan. Kunana asumrek pa yan, ija opisina da ka ni Sir Claraw. Sumbatan nakmaten na Trixie. Anya ka di pa'y ti aramidak. Tapno maipanaknak ko ti panagayat ko kan ka. O sige, tapno di mo mat ko na. Sungbatan ka nga ruden. Agyaman ako unay Trixie. Dua tamatlangan. Kat sikat ti agbalin a caregiver. Iti bangunan ta a pamilya. Masiguradong ka di asaan atubang da lolo kan lolam? Uray asino ti agdapdap pa. Awan makaipawil iti ayan ayat ta. Ibagakit di kadakwada ngagkalaysatan iti mabiit. Ha? Kalay sa adagos? Awan matlapapanan na no di kasta, Trixie. Isong agkalaysatan. Kablawan kayo, Insan Lester, kan Trixie. Sapay ko mata manayon tiragsakyo atwa. Agyaman kami, Larry. Agyaman kami insan. Ay na, bagay mo ti bestman. Isuasi ka ti pinilik a bestman ko. Agyaman na kiti panang pilim kanyak. Ikaret, agbalinak ang nasimpot na kasinsin mo. Wen, insan. Awan tinasaya at amasakbayan ti tao. Numadi ti kapanunutan, kan aramid na. Ikaret, agbalinak mo't ang nasaya at akas kada kayo, Insan.
Itan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas, anapauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada, Mary Ann Nalika, Teresa Calay, Mary Jane Castro, Emily Calica, Virgie Paclay, Roger Ramirez, kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas anapauluan. Destinasyon. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nanang, agpakada ko ma. Nay, sa dino ka di ti papanaman ako. Napagnumuan mi kanid ekstra gayam ko. Mapan kami makigarden kani Uncle Elipio ije barangay da. Sa bagay, nalawat ti garden na ijay sityo tambak ako nada. Unanang, ket kunana, anasay-sayaat ka no, ada kami latan ti mangsukay. Tapno dinan ipaabang iti daduma. Ang arudan ako, tanay, umir-irot meten ti pagbiagan dito'y ili tayo. Agkudidit met aminen ang maimula. Ultimo saba, matungruda meten. Nga rod nanang, isuamapan kami man ije lugar da Uncle. Barang mayato ti panagmula mi ijay, kat adamot basit mabingay mi. Alawon anak ko, ang magan-anad kayo ijay nang runa ka dayo ka ijay. Unanang, di ka agtanag. Talagang agan anada. Agtugaw taman kay di pisirok ti puon ti kayo, ligaya. Ay, nabannog ako na magmag na. Wan nga rod. Ay, inagdawlat na nakastoy ti trabaho ta. Anong santan Saan datamot ngamin palubusan dagiti dadakkel ta amapan ijay syudad. Wan nga rod. Anya ngamin ti trabahoon ta ijay. Saan tamot anakalpas iti panagadal ta. Sa bagay, husto ka, ligaya. Iso nga anong santan ti agisursur iti lako ta. Wan Selina, sana bale, tadamot lata ti maalala ta iti panaglako ta. Saan ta amasiro kadarumwar ta. Kasano insan? Matuloy taga din dun malam. Wen kumainsan. Ngam anya? Awan pa nga tayo bulbulo da ka kwarta. Alangan mo't ang mapanak ijay nga awan pulos kwartak. Nawaya pa'y matkid di. Alao na pa'y tirubwat ti biyahe. Wan mo't kit di insan. Hangam no awan ti mabulod mo. Siyak pa'y lang ti makamu iti playtime. Dumawat tanto ka ni Uncle Alipio, numaibusan ta ito kwarta. Pasanungay, no saan mo't amang tag. Naanos kan man nakaawat ni Uncle Alipio. Iso adi ka madanagan. Umay ita dagiti ka anak nga gapoy di barangay Banaw bakit? Naimbagman ta na alokoy mo ida, lakay. Wen nga rod, isudat inayabak, gaputam mo kakabalan diti trabaho iti garden. Wen iso umutla ang ama ng dan ka iti sa balay. O di dagiti langan kakaanakan talatan. Isupay ti maitulong tamot kadakwada. Masyanak nga rod kadakwada, tanag sa saruno ti pan nakabangkrap da iti garden da. Sayang ti puunan ken bannog da. Wen nga rod bakit? Sapay naggaget dagi jay akakanakak. Ay, barang mayat to ti panagmula da ditoy. Kat adamot mabingay da, tapno saan da ang mapaay. Rumara ko, nanang. Ay, wan anak, agan-anad ka Wan, nanang. Mapan ko pa'y dagasan ni ligaya ija balayda. Ay, wan anya ka diti mapanyo ilako ita. Mapan kami man agisursur iti badbado. Ay, wan anak ko. Mala, agan-anos ka anak ko. Sumaya at tumatlaang ti panagbiag ta. Anya pa'y ngay, nanang.
No di aganos Di nakmot ngamin palubusan nga umadayo. Apay, no umadayo ka, sigurado ka day amayat ti matumpo nga matrabaho, anak ko. Day talang agpayso, Ay, wen, anak ko. Iso, sapay ko matamawatan nat. Ken maysa, no umadayo ka nga main, as inuntungay ti kadwam. Saan mo't nga idaw-dawat iti apaw, agam no agsakit ka ngay, asino nga iti mga sikasukin ka. Wan matkit di nanang. Wen, anak ko, iso nga agan anos ta ditoy. Agbiag tamat ditoy, basta amuta ti agsalukan. Agyaman na, gaputaim may kayo, Leo, Dexter. Unang Uncle, gaputa talagang agparigat ijay ayan may. Amin amay mula. Ay, narigat nga agbiag. Gapo siguro iti panagbaliw ti panawan barok. Iso padasen tayo man dito yung lugar may, barang mayat. Un nga rod, Uncle. Katagyaman kami, Tay nayaban na kami. Sayang amin ti bakante agarden, barok. Kanamok ngamin na nagagit kayo. Iso ada kayon tinayabak. Un nga rod, Uncle. Talagang amin nga agbirbiro kami kan Dexter iti pagtrabahuan. Saan kayo madanagan? Nagagat kami nga agtrabaho. Amok day ta. Gaputa na damdamag kunti kinagagit yaw. Talaga gumagardin kayo mo iti lugar yaw. Talaga kaya man ang lawat ti dagan yang kalalipyan niya. Iso nga rod nga inayaban na ta. Banag apagyamanak launay. Gaputawanan ti amok asar ka na trabaho. Anya kumapay ngamin ti sir ka madaduma at trabaho? Tay kumasan taon na mabanog mo Opisina ti kunam. Kuma? Oo. Nangatuunay det arapap mo. Katno kasla di mo amo nga isurat tinagan mo. Ay sus, amok mo oray kaskasan Nagadalak mo grade 4 sa amot tinagpatinggak. Inabak ka pa nga rod tag grade 5 back. O di nasuswerte ka. Kasanumat nga min. Deta agberbero kiti bayabas ijay bantay kan agtiliw iti bilit ti araramidem iti. Uray si kamot iti. Kurang tayo ngamin iti panunot iti. At least, in-enjoy ko ti kinaubing ka. Sabagay mo't kidi Idinto tasya ka. Impasnak mo ti panagadal mo. Nagpada talat tamot adi nakalpas. Ala, agdalos takid din. Tapnosan amaladaw ti panagmula ta. Nene, apay nagsaldang ka magnaselina. Kasla mabain na kamapan ija ayan da Uncle Alipio. Taapay mo't Selena. Kasla adu nga minan ti trabahador na. Di mayatap no adu mo ti gumatang kadagiti lakot Kasla nga rod mabainak amapan ija. Ay na, intakit din. Sige man langan. Barang magatang amin dagiti lakot Umay kami man, Tata Alipio. Ay ketun Anya tila ko yu ita. Merienda, Tata. Anya ngay merienda. Ada kamote kyo, banana kyo, pancake, kan puto. Sika ngay silina. Anya matilakom. Kwa Tata, binatog kan pansit. Ay na. Agkakaimas dagiti lako yu Angam nay. Apay ngay adi ka matagtagari silina. Awan, Tata. Maawatan nyo kumanday ti kadwak, Tata. Talaga ama nagbabain ngamin. Alang arawd. Gatangak amin dagita lako yu merienda. Tay pameriendak man kadagiti trabahador kaw. Ay, uwan Tata. Wain balasang kaw. Tapno at gumaget dang agtrabaho. Uwan, Tata. Sigurado day ta. Idisok nga rodan dito'y, Tata. Ket agyaman kami gaputa kanayon kayo agumatang itilako mi. Talaga akasta, babalasang. Agtitinulong tayo, tapno agbiag tayo amin. Agyaman kami, Tata. Alang arod, agpatuloy kami. Makitam si Lina, dinagatang amin alakot Naimbag nga rod. Tanalabid ka, ligaya.
Si kang tumat ngamin, agbain-bain ka pa'y laeng. Amumot asigod akas tak, Selena. Iso adi ka kumamaum-uma Kasano nga rod ang makalako ka no kastam. Hangam sa bagay, napintas ka. Isuday tanti asset mo. Si kamat ligaya. Anya napintas. Kat nung imisitak, gaputa nagkainaranag. Basta, napintas ka. Ken, nasingpot ka pa'y, Selena. Uray si kamat, ligaya. Nagpipintas dagiti babalasa nga naggapoy di ayan ni Uncle Alipio Wen nga rod insan. Naimbag pa ni Uncle Alipio at dagayem na napipintas. Huwag nga rod. E dinto ta si ka. Uray textmate, awan. Kasano matamadanak iti textmate. Kat man nga aglodak iti cellphone ko. Ay, anyan ngagpaiso ti biyag aya. Ultimo pang lod. Agparigat pay. Di ka man nagsausaw dita. Agpada talang mit. Apay, andaya mo textmate mo. Ay, awan insan. Jak pagan ano dagita. Ti ko namkit di. Awan mo't lang ti paglod mo. Iso ka na yun na nakadiso ta cellphone mo. Kasta? Win mate. Ultimo igatang munto pa itingal-ngal mo. Magdawat ka pa'y kinitatang mo. Mister, Leo, umay kayo pa merienda. Un, Uncle. Ala, hinta nagmerienda. Agayab ni Uncle. Hinta nga ro din Tapno damagan tamot laeng no asino dagi imay ababalasang. Talaga ngayon pas nagkilaunay ti panagdalusyo Danda ni malipatan yun ti agmerienda. Nairawam kami ngaminan kini Leo asan nga agmerienda anggal. Kasano? Awa mo paggatang mi ti merienda mi. Kastang agpaiso, Uncle. Da kayo talaga adwa. Alakid din, agmerienda kayon. Nalpasan, dagiti kakadwayaw. Un, Uncle. Ay, un gayam, Uncle. Asino ka di dagiti imay itay ababalasang? Daligaya ken Selena. Trabahador yo ka di idamot laeng, anggal? Saan? O may dagi sursur iti merienda. Adala ko da prutas, at da pa ibadbado No kasta. Lako da dagito, Uncle. Wen. Di ko mabado, Uncle. Bagay mo, Dixer. Awan samot ten brief mo. Uy, nagadumot Unangam, laylay samot aminan. Oy, morekas kasano. Ginulpik idi ti may sa dusina. Aya. Da kayo talaga. Agsinutil kayo pa lang. Alakid din, agmerienda kayo. Maayatanak man kada Dexter kan Leo lakay. Hapay mait bakit? Kasla naragsak da ka na yun Talaga kas de dagijay. Agkaubingan da ngamin agkasinsen. Isong agsinutil dalata. Ay, kasta ti mayat. Iso nga oray pa nagtrabaho da, agkatunusan da. Nabiit da analpas ti trabaho da. Ngampuli daw. Wen tayin suro idaan na yung bagdag iti dadakil da. Sapay la kuma, taadan tumabingay da. Tapno saan da sumadot ang makipagtrabaho dito. Kailiw kunti anak talakay. Uray sakbat bakit? Awanan tinaangaw. Ay, bareng numayat ti panaggardin da ijay. Tapno adaganas da nga imbadayo. Mayat mat siguro. Taday di naudi pa nagranami ka ni Manong Alipyaw. Mayat ka no ti apit da kanayaw. Nasaya at ano kas talakay. Uy, bakit? Isungawan pagdanagami ti anak ta. Saan inaabay-bayaan ni Uncle da nga Alipyaw? Anya nga taman ti ilako ta inton bigat. Wan nga rod, Selena. Kastoy ka dilat pa na kanayon. Day tala aglaklako ti aramiden ta. Anya nga rod. Saan tayo matabak nang? No saan tamat nga aramiden ti kasta? Ay, agbisin tayo Sa bagay. Kwa, mapanta ko mamanan ija ayan da Uncle Alipyo. Itaman pa'y Selena. Wano, adati kayat mo asublyan ijay. Ha?
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Destinasyon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, napandalayo kan Dexter iti ili damang alipyo, tapno makigarden. An-anusan mat daligaya kan silina nga agisursor iti lakoda. Gaputasaan ida apalubusan dagiti dadakkel da ama pan iti adayo. Mayatan mat ni Nana Mar nakadalayo kan Dexter. Gapu iti kinaragsakda. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Destinasyon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Anya nga taman ng tiila ko taing tunbigat, ligaya. Wan nga rod si Lina. Ay, kastoy ta kadilaktan. Day talaglaklako ti aramiden ta. Anya nga rod. Saan tayo matabak nang? No saan tamat nga aramiden ti kastoy? Ay, agbisin tayo Sa bagay. Mapanta ko mamanan ijaayan da Uncle Alipyo. Ne, itaman pa'y. Wano, adati kayat mo asublyan ijay. Ha? Anya kumangay ti sublyak ijay. Anya ti amok, no adda sublia-subliam kadagiti trabahador na. Anya? Uy, awan Kayat ko lang ijay apaglakwan. Gaputagulpyan ni Uncle Alipyo tilako ta. Aywan na. Day talang tama nagbabain kamot ngamin. Di kamot agsa sa uno da duma. Day tama ng tibagam kanyak. Sana bali. Agbaliw akon. Agyamanak. Mayat ti panagtubo dagiti mula ta, Dexter. Tanalaingak nga gaywan. Oho, anya analain. Ti kunamkid de, kompleto ngamin iti pestisidyo. Sana kaslay jay lugar tayo, kurang ti abuno. Anya nga rod ti mabalinta. Katawan mo't paggatang ta kadagiti masapsapol ti mula ta. Dayta nga road. Kat naimbag lakid di Tasan kamot anatil-til kasla kadagiti mulam. Ay, jak mo titulok Kat no nagado ti mangkamkamat kanya kababay. Jak laida paganano, gaputawan nga rod ti kwarta. Kasla nila ang nana ining ti aggusto kan kay jay lugar tayo. Nya? No agibaga ka mo't itinagan, saan mo't ni nana ining? Itay pa'y adang-danggak ti saritaan nyo. Umlekak man. Anti Marna. Isumat lagayam akaslasaan kayo ang mabambanog. Taragragsakan nyo ti agtrabaho. Pasensya kayo na, ante. Saan mi nga mong adda kayo gayam dita? Amangan pa'y gid din dan disturbo kayo. Saan, Barok? Kat numaray awak kada kayo. Iso asapay ko saan kayo asumadsadot dito? Wag! Awan pa'y matunay ti ubraan nyo dito'y garden ka, Leo, Dexter. Unangkel, nalpas mi aminan. No kayat yaw, agawid kayo pa'y ijay banaw. Mabalin latamay. Angkyle. Di yu pagdanagan ti busbusan yung agawid. Ikang kayaw. Mga no, mauberbali kami. Katawan ton ti mabati iti bingayan minto. Adalata, Barok. Negatibo man ang ti adda iti panunot mo, Dexter. Think positive ko na adda nga road. Agawid kayo pa ita sigurado nga urain na kayaw dagiti dadakkel yaw. Angam ni siguraduan yaw nga agsubli kayaw. Unangkel, di kay madanagan. Nasisingpet kami akakaanakan yaw.
Naimbag man ta pinagawid mo pa'y dalayo kan Dexter, lakay. Wen ta sigurado akailiw dagiti dadakkel dan. Wen nga rod, ibag ako mahay nga amang ano sa bali ti panagawat da. Saan matkit day? Sana kasday dagiday nga ubeng. Ang mamawm, makakatawa ka dakwada. Mabuting da mangawat itiyaw-awat ko akwarta. Taapay ngay. Amangan ka na no madawat danto amin na enjay mabingay danto. Talaga nagijay ababaro. Nga magustuak ti ugali da. Saan ka nagkamali anangayam kadakwada? Ay naimbag tanagawid kayo, anak ko. Una nang, awan pa nga ti aramidan mi, garden mi. Hanggang magsubli kami matla dagos. Uray basta nagawid ka pa'y. Kailiw da ka nga minon. Kahit kumusta anak ko, at naka din nasirpat mo abalasang ijay. Si kamot lakay. Dahita adagusting kadamagan. Ay katuan ang bakit? Anyat amuta ngay no adanton manugang ta. Wah, tatang. Adda. Agpaisaw anak ko. Wen, tatang. Ang jak pa'y laam mo, no anya tinagan na. Anya? Adda kayo gayam ligaya, silina babalasang. Wan tata, umay kami kumamanan aglako. Ay sayang, nagawid pa'y dagiti kaduan na trabahador kaw. Hangam sa nabalay, gumatang ak itilako yo a merienda, tanay, awan ti meriendaan mi kininana yo amarna. Ay, isumot lagayam aman mano ti makita mi at trabahador yo dito garden, tata. Wain, balasang kaw, hangam magsublidan to metlaeng. Kasta ka di, tata? Aywan gayam, awan asawa dagiti dua ka anakak, apag isaw. Awan mo't asawa yo adwa. Ala, ni tata. Tila mapampanunot yo. Tata, dispensarin nyo. Lupot ti saritaan tayo. Kaslang amin umayon ti tudo. Ay, sika talaga balasang ka. Talaga natal na ka babae. Muto yan, dagiti gatgatangay. Tapno makapan kayo matay. Sika talaga si Lina. Kapanpanaw tapay laang kasla naliday kamot dun. Medyo. Apay ka di. Awan mat ngamin dagijay dua alalaki at trabahador na. Malidayan ka, gaputa awanda? Wan. Uy, sabalin sa dayta na si Lina. Sabalin sa manan ti adda di tapanunot mo. Malidayanak kunak Gaputa awan ng gulpi, itilako ta. Day talagayam. Ammom, si Lina, saan nga iti amin akan ito, kat maibus amin, dagiti lako ta. Uy, ganado ka ita, insan. Anya ko ma? Gapo ka di kiniligaya? Bueno, ni Silina. Tilay bagbagamat. Ay, kasla kala babae alabid. Ay, aglonam kit din. Awan mo't dakis na. Apay, agayat ka di iti may sa kadakwada? Kasano nga agayat? Kat saan kami matunay nga agamam mo? Katrog yan yung aminan ate agamam mo. Alaki din, agawitan. Nasakit ti sikat ko. Kasla kayat kong ti agid da. Ay sus, di mo itulok insan. Sapay awan para masahem. Para masahit ako nama. Winan niya. Leo ka anakan. Anya ka di imbaga ni Dexter kanyak. Anya ka di timbagan, angkal? Agayat ka kanu kini Selina. Ay, nainday di Dexter. Tilay bagbagana. Awan mo ti dakes na no kas pangarigan. Awan timbagbagak akastakan kwa na, angkal. Isukid di ti agayat kan niligaya. Unay kayon barok. Awan tinasken a pagbutngan yaw no bilang agayat kayo kadakwada. Gamin, agpapada kayo met a single.
Aray ko! Apay binalsak na iti kamuti nga insan. Marmarwam kan. Apay nga imbagam kan ni Uncle Alipio nga gayatak kan ni Selena. Ah? Agkatawa ka pa'y laeng. Nane, apay nga sa buwag mo kanyak ti kapim. Numaminsan ngamin. San atila ipunpulong mo? Agpada talang mat. Gaputa imbagam mat nga gayatak kiniligaya. Apay, tikunam ngamin aya kat agpaabakak. Saan? Gusto nga ro din Di ka nagungat. Gaputa suportado matlangkan ka ni Uncle Alipio. Selena, mabalin ka di ti makipagayam kan ka? Awan mat makita kadakas na iti dayta, Leo. Sige Agyamanak, numay kariak kan ka kas may sagayam. Makita kat naanos ka. Iso nga awan mo ti makita kadakas na iti dayta. Uray si ka, Selena. Nasingpot ka. Isu akayat ka apagayam. Anya nga kat datayo mo ti agkakadwa dito asityo. Isu arumbang laeng nga agsisinakit tayo. Napao ti saritaan nyo ka ni Leo Selena. Uray da kayo mat ka ni Dexter. Alangan mo't nga agpaltal na aklang ijay. Di kaslak istatuan no kasta. Kasta ngamin makiin nistorya ka mo't. Saan kang agtal na lataditan? Katuan mo't ligaya. Ay na, sapay ko mga rod. Taagtultuloy day ta kinasingadyo ka ni Leo. Nanang, rumarak manan Papanam kat malamutan anak kaw. Mapan kami aglako iti balot. Kan adala sarakan mi agayam mi. Ay na, uray saanin anak ko. Ang mga numarabyan kayo. Delikado iti dalan. Nasa papay laang mat, nanang. Kan may saan kami amaan Awan mo ti delikado diti ayan tayo. Sa bagay matkit di Agam asino ka day ti mapanyo sarakan. Jay gayam mi, anaam-am mo mi ija ayan da Uncle Alipio, nanang. Ligaya. Agkadwa manen da Selena kan Leo ije kubo. Anya nga ti pagsasaritaan da. Saan ta nga mo, Dexter? Personal damot nga minan dayta. Ay nasayaat kumaano agin nayat da, tagbagay damait. Uwan nga rod, tata. Ket da kayo mo't kumaadwa Dexter, ligaya. Ala, ni tata. Dipindi day ta kiniligaya no kayat nakangkail. Anya? Puwera ang baro, balasang kaw. Awan ti dakes na, no agin nayat kayo kunak manen. Gaputag papada kayo, mat nga awan asawa yaw. Selena, pasensya kan no dito iti pangibagak iti daytoy. Anya nga min dayta,